Boa tarde, nós queremos a todos vidente e oyente de Solução TV. Contento mais a tarde com o suporte da sintonizando Solução TV nesse programa Diálogo Universal apresentado por vosso servidor, minha persona, Eduardo Tianga. E sempre vai nós temos um invitado especial com a tarde do nosso irmão Melvin Sánchez, que o acompanhamos no diálogo. E também nós temos nosso irmão Edmond Isidora Boise, que está te apresentar a pantalla para nós e também a câmera. Então, nós estamos contentes com a vossa sintonização à tarde. Nesse programa que nós intitulamos à tarde, o reino of reinado de mais largo, riba terra, nota de comparar com o reino of reinado eterno de Deus. É bom para nós compreender a vida aqui e para nós saber que, em verdade, não há nada de comparar com o reino venidero de Deus. Pero para nós, por vai no programa, sempre nós começar com palavra de oração. E esse aí nós pedimos nosso irmão Melvin Sánchez, que é a tarde do nosso invitado para por começar com a palavra de oração para nós. Boa tarde, Melvin. Boa tarde, Romayanga. Danke mais pela invitação. Sempre vai contente e disposto para dar a parte que Deus considera como compartilhar. Amém. Ou me posso a tarde também. Nós vai de oração. Amém. Nós tata a boca da mora do santuário celestial, bom nome te santificar e bota bendicionar eternamente. E por meio de eu, Cristo Jesus, Senhor, vos servidor, não com gozo de nosso coração, está cercado, Senhor, para bem mais, Senhor, bota-nos disponibilidade para nós poder usar como instrumento de bo, para proclamação de boa verdade, naturas não coração te inclinar na bo, Senhor. Amém. Que boa paz e boa graça por descansar de nós e permitir, Senhor, que em verdade tudo o qual que nós sinta na mesa, promete que nós chega aqui, o Santo Espírito por tomar controle e ajuda-nos dentro de receber para todos não que te escuta. Bendicionar cada de nós, tanto Roman Boise, Roman Yang e minha persona, laga o Santo Espírito toma controle de nossa mente, pero também Jesus não que te escuta, que foi llena ng Senhor, que convicção de verdade, e convicção de juízo, e convicção de justiça divo, pasina Senhor, nós cada por tomar nos decisões, ora bobine Senhor, nós podemos ter uma comunhão de harmonia para receber também. Queda conosco, llena-nos com o Santo Espírito, agora nós te pedimos agradecido em nome de Deus, Cristo Jesus. Amém. Mas eu já danke, irmão Melvin. Contento mais com o amigo por ter a oportunidade de dialogar o tema tão interessado, o reino of reinado de mais largo riba terra, não te de comparar com o reino of reinado eterno de Deus. Amém. Através da história humana, estava tendo o reino não dominante do mundo. Nós estamos começando a ver o reino egípcio, Assíria, Babilônia. Sabe que pode se começar na Babilônia aqui na qual bota mira, ribe placi para mira, pero promego nada tem Egipto e Assíria. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Hoje em dia, reino of reinado não divide. Que Deus avisa. Culo no por unificar tampoco de reino of reinado riba terra. Pero para nós compreendermos este pai de a palavra de Deus, para com Deus te explique en el book de Daniel, capítulo 2, versículo 37 te 40. Abo o rei di reinan, refiriendo que nanan na rei que estava dominar Babilônia. Naquele é Deus de cielo a dar reino, poder, força e glória.
E una que tem yudiende tabiba, bestia de monde para de gelo, ela entregando dem poman, e assim bu governar riba ng tour. Abo te cabeça de ouro, que nós mira que o boy se demonstra em Nanandeng Daniel capítulo 2. Versículo 39 te dice, después digo, lo lanta un reino inferior de su nivel. Después de 3 reinos de bronce. Es un de 2 inferiores, el reino de plata. ¿Ya? Refiriendo a Medio Persia. Antes un de bronce, está refiriendo a que el reino Grecia. Que lo gobernaron en tercera, manera no sabe que Grecia estaba en Alexander el Grande. Que había más cortico para dominar el mundo. E ora lo 21 de 4 reinos, que está más fuerte que el Heru. Pasó más Heru ta Garna y ta Mágica turcos. Y manera Heru ta Kibra turcos na pida. Así ne lo Garna y Kibra. Ture sakinan. Eso ture reino na pida. Ta lo que Dios ha revelado de un sueño na rey Nabucodonosor con mes no podrá ni comprenderle, pasó hasta un servidor de Dios mester por mostrar que no voy a mostrar cabeza de oro, el pecho que emanan de plata, cuarto medio Persia, bronce, vira Grecia, ando ruta e poder romano, vira e romano católico. E ora lo vai tinha de 4 reinos, que está más fuerte, es aquí, de Heru, ¿ya? Después de bronce. Entonces, esta garna turcos, ¿ok? La revelación de un futuro reinado imperial, uno mira el reino of reinado DVD. ¿Cuál voy a te mostrar ahora aquí? El baunan, den e pianan y el dede de pianan. Entonces, esto dice así aquí en el versículo 41 a 43. Y como mira, el pianan y el dede y el pia, un parte de clay de alfarero y otro parte de hierro. Eso significa que es aquí lo reino dividir. Mas ele tinha força de hierro dentro. Como Cuba mira, hierro mesclado com clay. E mesmo coisa que o dedo na pia estava dando parte de hierro e parte de clay. Assim, parte de reino lo está fuerte e parte lo está frágil. E Cuba mira, hierro mesclado com clay. Isso significa que lo mezcla con otro de encima de gente, mas no pega na otro. Mescos cujero no mezcla con el clay o pega na je. Sin embargo, ni que diga comentario de Melvin, sea que nada, aquí estamos introducción. Ok, nami comienzan a aclarar por ta opinión de buena altura, en verdad, es diferencia entre reino y reinado, pero no tiene imperio también. También está bon. El reinado te refiere a ejercer realeza, que vende magnificencia real, mando y soberanía. Entonces, el reinado está una noción, un concepto dinámico de Dios que está ejercer su soberanía arriba del entero universo. ¿Ok? Esta ejerce también su pueblo que la escoge, pero el otro pueblo también es potestad tribunal. Entonces, riba entera historia de lo que la mesa crea. Amén. Esta ejerce soberanía también tribunal. Amén. Entonces, reino es territorio. Riba cuá esta ejerce soberanía. ¿Ok?
Un reino te wordt gobernado siempre door de un rey of una reina. El reino de Dios, con nuestro papi dice que lo rige terra, después de Armagedón, ora que el rey, Cristo Jesús, el rey de reinan, el Señor de Señor, dan destruir ture en nukunan. Ando nós tem império também, como eu mencionei, vale a pena me dizer também para sombra, nós lo vai papel de império também de nosso programa, da ordem governador e o imperador. Esta uma unidade político estatal que está exerce controle riba um extenso território, pero riba diversa população também, ante da ordem sostener para meio de uso de força. Sim. Seita império. De território porta uma colônia que está ordem administrar door die hende nang di e território madre. E den quale ta puta governante nang e nanang como governador nang den imperio. Exatamente. Nós pomira den evangelho nang di Mateo, di Lucas também, que estava tá emotivo que Cristo abim. Cristo abim para em verdade o tema de Cristo su predicasse estava tá sim a nós de el reino de Dios. Que está cerca. Que está cerca. Entonces, ese es el reino que Nanta llama el reino de gracia. Que la Biblia te den nos corazón. Promé ese es antes de el reino de gloria que lo bin. Que lo manifesta. Exactamente. Amén. Mas yo también me vengo el comentario. Me te quiero confidente oyente. Te comprende ahora mejor entre reino y reinado imperial. Que Roma. Fordi hay un 6-8 promego Cristo. Sí. El 30 y la reina Teco 476. Ando voy más bisa que estaba de ting opi territorio nang ando. El 10 de nang kita simboliza el territorio nang que estaba de su reino. ¿Cuál de territorio nang di Europa? Europa. Afla que nos visa están ahora que casi mente da Unión Europea, aunque Unión Europea mira mucho más tanto sí, pero en el tiempo estaba Daniel como si fuera ¿qué pasa? Sí. Sí. Entonces, el futuro reino imperial que domina, él domina ahora por de 476, fue de 168 de 476, ando inana também splitsing, división del reinado, que van a decir, continente só ya, él dominó por 644 años de reinado de Roma junto con el imperio, el país de Europa dentro su reinado. No me dice así, pues no puedo comprender. Pero está dividido, hay 476. También división del reinado, ¿ok? Entonces no puedo comprender. Estaba a simbolizar 10 países que estaban perteneciendo en su reinado. Vamos a que en Daniel 7, versículos 7 y 8. Entonces, después de eso, aquí me sigue de visión de anoche. Y hasta es de 4 bestias. Espantoso y terrible y sumamente fuerte. Y estaba de gente tan grande de hierro. Él devora y garna. Y con su pie él atrapa todo lo que queda. Y estaba tan diferente por de tour. En vez de anda símbolo de cada reino que surge del mundo. Sí. Estaba tan diferente por de tour. En vez de que estaba tan promegone. Y estaba tan 10 cachos. Aquí no nos mira 10 cachos. Estaba tan el país de Europa que estaba en su reino. Mientras que estaba a contemplar el cacho, hasta un otro cacho
un chiquito, asali mei di nan, y 3 días prome cacho nan guardo ranca, con raíz, con turso delante, y hasta el cacho aquí estaba de un huevo, manera huevo de ene, y un boca que estaba de gaba machá. ¿Qué me di? Mei di 10 nan que estaba de intenso reinado, te sale un cacho, guarda un reinado, que te sale mei di nan. Anto estaba de gaba machá, anto estaba de soberanía, cuabira, un guerra entre Nan y Dambe, que después ahora llama Barbado Nan, cuales 3 cachos Nan, que Roma me será conquistar, para poder seguir con su dominio. Sí. ¿Y qué vamos a comentar aquí? Sì, guarda, è di 4 impero romano che come papi di Daniel 7:7. Estava a representar o mesmo poder que o acordo simboliza a maneira ora boy se bote place de estátua de Nabucodonosor rei, do je pia nan dinheiro de grande imagem, com Daniel 2:40, vai descer agora. E mente está simbolizando o mesmo poder. E mente é traspasso de poder mundial que declara na ano 30 e do século 2 depois de Cristo, ela estende a vida com grande tamanho, está grande, com gente está devorado, foi Inglaterra até o Eufrates, seu território não a ocupar. Agora vamos mostrar também, tem onde que ela vai. É bestia de profecia de acordo com Daniel 4:17, então com 4:23, com 24, está rei of reino, para quedando den título de nós, rei com reinado. Yes. Mescos que é 4 cachos na kula sali na lugar de cacho quebrar, que estava a representar de 4 reinos de Grécia. Grécia, dividida em 4 Esse aí está Daniel 8:22. Amém. Também é 10 cachos na Império Romano na existência mediante a invasão sucessiva de numerosos tribos bárbaros, que estava ostrogodos, visigodos, franco, vándalos, sueco, alemanes, anglo-sajo, herúculo, lombardo, antoco, burgondio. Não é penetrado em Império Romano com intenção de reemplazar o Império para Estado de monarquia. Yes. Então, Roma, Roma estava perdendo sua força também. Vamos a nossa mostra de pia dinheiro, mesclar, exato. Então, agora é declarar que o reino vai dividir em 10 dedos, não, que 10 reino ou 10 cachos, não, de 4 bestias. Amém. Ok? Que não estava débil, caba, né, é período aí. Maneira mescla, é mescla de clay coelho, tá símbolo de sua debilidade, tá crack, então tá mescla com. Está forte, está débil. E a profecia de Daniel está suportar e ela suportar outra prova de tempo. Nós mira que alguma potência não estava débil, outro não forte, mas não é bisa ori. Então, o nacionalismo a continuar com tanto vigor de convertir em império único grande. Então, a maioria de outro estado, reino, não estava brincando. Panangting tukos junto territorio. Sí. Pero palabra de Dios, Daniel tabisanos ko. No puede na. Nan po uni transitoriamente, pero en yon te resulta de algo no permanente. De un fracaso cada vez. Sí, tu profecía también no te declara específicamente que no portin una unión transitoria de varios elementos. Pero esta bisanos, lo que profecía sí tabisanos, que si a nación intenta, o si no logra tal unión, dicha nación lo no produce una unión orgánicamente, pero lo continúa, lo continúa como terror y desconfianza mutua para hostilidad. Entonces, con una federación formada así, está condenada a ruina. Dice Daniel Tabisano. Ok, Dios está bomba, no se le sale de Daniel 7:20. Esta significação de 10 cachos, que estava da terra para sua cabeça,
y otro cacho con sali, y delante de cual tres nana cae, esta lo que papi se voy a vándalo, Sí. Ostrogodo. ostródogo, antoco umas, tres va a caer. Tres acá. Esta pizza que estaba de un huevo y un boca que estaba de gaba manchá. Y que estaba de parce más grande que su socio. Su reinado estaba de diferente también. Versículo 19 de pizza. Y ahora el misterio aguardo revelando a Daniel de una visión de noche. Y ahora Daniel bendiciona a Dios del cielo. Que el sistema 40. Pasó eigenlijk el rey mesmo para comprender. Cuando pensé Daniel te dona honra y gloria en Dios del cielo. Para demostrar aquí con el reino un tras de otro. Y reinado lo pasa por otro y lo cae en otro también. Sin embargo, en Daniel 2, versículo 19, esta dice, ahora el misterio aguardo revelando a Daniel de una visión de noche. Y ahora Daniel bendiciona a Dios del cielo, para sombra, ahora el reinado de Ehero acá, adrenta un sistema de cacho chiqui, cualta un obispo of awenande llamele un papa, cuya autoridad, manera boy si te butele ginana aquí, cuya autoridad cerca el emperador Justiniano, manera Melvin Babiso hoy tiene imperio da. Sí, imperio, no se llegan allí. Sí, dos, ahora el año autoridad fena en 527 para 533 como cabeza de toda iglesia cristiana y iglesia que estaba operar rond de territorio como cabeza de tour y también aguardo otorgando Jeppe Bira cabeza de Estado de Roma que mandi a uni e nana un sistema religión o Estado. Exactamente. Nanta llama Justiniano de was estaba el gran bizantino emperador que a gobernar fe 527 de 565 pero lo que mi quepa nos comprendeta con a 538 el dominio con poder total del sistema cuadrenta ahora a recobrar su poder total Beatrove. Sí, e pide como dice el Great Byzantine, sabe con el bien, no sabe que el imperio romano pagano que a split na dos. Estatua también está indica dos pianai, está imperio romano occidente e otro está imperio oriente. E sei que después acá el nombre bizantino, sí, bizantino. Bizantino, imperio bizantino está por motivo que el nombre de Constantinopla que estaba caminda ese Constantino abai reina laga Roma bashi anto e nanang abing e cambio de nombre do tapese el acordo cambiar de Bizancio, reino Bizancio, temes de reino oriente, ok? Oriental. Anto con el acuerdo conquistado después do Imperio Otomano na 1453. Sí, qualte parte de ok, anto na 406 después de Cristo es un occidente acá para motivo de invasión de bárbaro. Ok? Então nós sigue mira também, ora como sigue papia de poder de Daniel 7:20-19 e nana Daniela mostra interesse dentro de 4 bestias su poder perseguidor. E se estava interessado Daniel mas tanto, então ele vem cair arriba com verdade, mas neba bise tá poder político religioso que estava do governador de pontífice. Sim, mas é também se bom claro que a minha voz eu botei aqui.
Cuyusiniano tiene un sueño para restaurar el sistema West de Roma. Sí, Anto para ganar back en forma West romano su imperio. exactamente. Que es dominante de todo el territorio. Sí, Anto ahora tapesei Bible te referi a start una persecución per dominio de 1260 años. exactamente. Entonces, si vos mirás fue 538 en 1260 años, te llegan a 1798, cual es la Revolución Francesa. Te vuelve quebra el dominio. Exactamente. Mesa duna na força passou para motivo de Clodoveo reino de Roma es un papal ¿Sí? ganha sua força para motivo de Back, sí. back. Pero el francês também é uma A rebelión es exactamente. que me han vidente oyendo namos anda comprender que ahora Dios está en control. Pasó más por la gatura reino que reinado na que rey, pero con su plan de bien establecer su reino y su reinado arriba el mundo. Ando para comprender en 1260 años con el cacho chiquito, con el sistema nuevo de Roma, cohabira en Roma Estado y religión junto con nos te llamele Vaticano. no, romano no tiene un nombre de él, sí, que es universal. Católico romano, ¿ok? Ahora nos va Daniel 7:25. Daniel 7:25 promete, después nos lee esa revelación 10:2:6 y también 10:3:5. Y lo papia contra Altísimo. Y lo persigue el santo de Altísimo. Y lo purva de hacer cambio de tiempo y de ley. ¿Ya? Y el santo no lo guardo entregado en su mano por un tiempo en mitad de un tiempo. El tiempo y tiempo que también te referí trope na cantidad de 1260 años. Como ejemplo, un tiempo te referí a 360, dos tiempos de 720, mitad de un tiempo de 180. Anteriormente, esta es la revelación 10:2:6 se tapiza. La iglesia de Dios aún iba en el desierto. Camino estaba en un lugar que Dios ha preparado. Así no voy a nadie por abordo alimentar por 1260 años. Pero el tiempo que abordo llamar también era oscuro. Para sombra el dominio del sistema papado romano estaba así dominante en el mundo. Que no tiene desarrollo para otro gente y otra nación. Si no estaba guardo oprimir para el poder. Antes se puta un camino a Francia mes a decidir como no que estaba tipo dominio, ¿sí? Exactamente. Durante el siglo XII, a espada que nós chamamos em França, estava um maior de papado. Ok. Estava instrumento eficaz para a conversão de gente na igreja de Roma, para manter a autoridade papal. Tudo isso não está Clodoveo a ensalzar. Sim. Então, o êxito da igreja romana estava para vários anos nessa mira, estava recebendo movimento herético, é decir, outra denominação que era quebre, gnóstico, montanismo, que é montanismo. Tudo isso na igreja católica brinca e la gana com a ajuda de Clodoveo. Então, esse é o bispo também, é grande reputação ortodoxa, tem que outro não, que estava apelando para e pota árbitro de não diferença não. Sim, hasta tu Islam também
Sí, Tapos sí, sa sí. iba bisa kami de Bizantini, na. Islam também domina ora com o Império Otomano atuma over for the Império Bizantino. Yes. Ta Islam ng Naquele Otomano guantele na. maneira. Exatamente. Ando e parti e os veje West tambe te dia jawe bota mirele ku Rússia te awe tinha sistema di católico pero nanta outro que nota afiliana na Roma. No, nanta ortodox kula Ortodoxo ku nota afiliana na Roma. Ando pensando bisa tambe Revelación 3 y me mira hunde su cabeza como si fuera esa que guardo herida para morir y su herida fatal guardo curar y entera queda asombra y así tras de bestia que man esa que te parte de Francia que la es su herida pero después guardo curar na hay 1929 para Mussolini. Sí. Que man, ela queda quase 131 anos fora do sistema geopolítico. Sí, nang Ela queda com domínio arriba do sistema de igreja, né? Pero geopolítico, su poder para totalmente. na 80 estados ng Pacífico a passa forma parte do Reino Unido e Itália, no? Ok. Italiano nang kita tur estado nang di papali fenang la perda poder te papa nang abay den welga kuna no kera sali fe Vaticano nang considera na mes prisionero di Vaticano. Ok. E quindi ese anto nostra mira voluntariamente nasce ese da después de ejercimento de 1260 anos. Tati un gap que está morto, no? Que me Yes. después de que me então esse nang Itália também atume coi. Te dia Mussolini bem, Mussolini devolve na. Adunele bega, Sì. tele che Mussolini con Gasparari sign Sì. Historic Roman Pact, il patto di Letran, ya? Sí. Ando, ora nos tiene comprender, después del pacto aquí, esta visa, den Revelación 3:4, y nang adora el dragón, pasoma aduna autoridad de bestia. Que van aquí namo da mira, que asunto ta el dragón, aduna autoridad de bestia, y nang adora el bestia, diciendo, ¿quién de manera bestia? ¿Quién está capaz para hacer guerra contra J? Dus, está inter mundo así y tras de sistema, adorando es un cuadune autoridad. Exatamente. Então, que não pode se botar o bongo inter mundo, está seguindo o sistema. Nature congresso não, e o líder não, den mundo, está queda do ne autoridade. Amén. Ese Juan Amira más allá de lo que Mussolini aduna ve. Juan Amira una restauración mucho más mejor. La mira que herida de bestia queda completamente sana. Entonces, cultura habitante nan jetera ore con excepción de algún poco fiel a adorar a bestia. Esa es la revelación 10:8 dice. Sí. E também sa turco também para terra não adorei. Tu resnango na number não guardos que vi desde a fundação do mundo tem buque de vida de lamchi. Guardo matar. Exatamente. O lamchi é o símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amén. Yeah. Amén. Y aquí nan Juan adelantanos un tiki de futuro, pa sombra, adoración ahí, está en futuro en lo suceder. Yes. Então nós também é futuro aqui. Exactamente. Agora evidente eu ainda não me dá lesson 10 mas nós vai ter pausa. Então ora nós também acaba de compreender, mas o me chega até caminho nós está. Revelación 10:3-9 também se pensei, sungo tem oreja, la que entende lo que espírito tabisa na igreja na misa na qual está afiliado.
Pero Dios que vamos también entender Entender. y comprender. Amén. Pues nos lo va a dar un pausa y ahora nos está back. Nos lo sigue a través de la historia romana de reino y reinado. Amén. Diálogo universal a un intercambio de palabra y idea y pensamiento entre dos o más personas. De parte de Prometo salar, problema com pressão, colesterol e diabetes conan, nós comemos bajado de peso, então mantenemos o peso ideal. Consciente nos está de lo que nos criador apone para comer e nós está cozinhando pavo com experiência ampla de mais de 22 anos trabalhando como coque no hospital. Ring of App na 6810 528 of 6681 356 of 86 82 962 of 523 88 34 dezembro special no super special dieta balançada gallet salada fruta sopa salada tratura saque para solamente 10 florins Hasibo Bostelling prometo já sabra e nos lo entregué na boa. Na comienzo, bolexante natural ta para tawarrabo. Llámanos of Appnos na 6810 528 of 6681 356 of 86 82 962 of 523 88 34. Boa saluta den bom man, cuide para não tem que lamentar. Aí chega o momento que você tem que comprar o Wonderstock. No queda se llama-nos e no queda se app-nos. 66 43 563. Essa aqui tá. E está boa solução. Dos handle e ting. E está stabil. E lo vou postar de maneira boque. E não tá toma hopi espaço. E é cherry ribebolo tá. Que tem luz para hora de emergência. Se botar bom de 5 kg, no queda se llama-nos e no queda se app-nos. 66 43 563. Óbvio que bravou cabeça completamente com prenda, com ink, calçou especialmente Privahat Vestra, online printing and more. A ver, atriz, preto branco, de color, tudo zoada, também é possível. As fotos, business card, ribo copy, flané, pen, também ribo patch. Vestra, online printing and more. Llama-nos ou app-nos 523 9743. Delivery também está possível. Valorar Corsou sua história, cultura e gerência. Lobo lo sabe mais de lo que não estava a book escrevi para o autor Edward Younger. E book aqui é um reconhecimento de Corsou, seu valor, sua história, cultura e gerência. Obtenível na Bookhandel Samsung, Casa de Bible, Corante Amigo e escritor Edward Younger. Llama of App 66 43 563. Tudo que os leio, Mester tiene de nancas para compreendimento e valoração de Corsou. Diálogo universal a um intercâmbio de palavra e ideia e pensamento entre dos ou mais pessoas. Diálogo universal. Dialogar sobre diferentes tópicos. Assim chega a uma solução e conclusão basada em Isaías 1:18. Bem agora que nos razonar junto, Senhor Tabisa. Diálogo universal. Well, abo também está invitado. Esta partida después. Es evidente oyente da nostra back en vuestro programa Diálogo Universal. Manera nos intitula Reino o Reinado de más largo ribatera.
no te de comparar con el reino o reinado eterno de Dios. De manera siempre nos avisamos si está interesado en algún tema na querido usted 4 o 5, você llama no mi teléfono 694 8502, você atende que lo que como mestre cooperar com um taopi para portar assim a como família pocinda igual que na casa. Também se você tem propaganda como que passele de programa Diálogo Universal, como tem negócio aqui e porque propaganda fascinante, você chama o número 694 8502 e ora botar essa turcos que é algo como se duna como sustento para o programa que pode seguir que tu país tem aire. Não se queda na caminha com eso que tengo reya la que tende. Sin embargo, para de como me se tengo reya para tende, pues el Espíritu Santo solo por revelar todo lo que nos ha mostrado en la primera parte o nos ha mostrado en las dos partes. Que surge un reino nuevo. Por eso un reinado que nos explica hoy a guardar herida. Y más que de su herida, él la puede recuperar. Pero un reino te surge, net camina y te perde su reinado. Un tiki promego ne. Na 7:6. Na nos van lesa Revelación 10:3, versículos 11 y 12. Entonces, y me mira un otro bestia. Ta subi sali fuori de entera. Ma mire bestia que no te sale fuori de agua, fuori de la man, fuori de agua. Este único también de bestia de Bíblia que sale fuori de terra. Te sale fuori terra. De con pasó agua significa nación, multitud, etc. Pero eso que te sale fuori terra, que estaba donde terra, antiki, no habitat. no mucho habitat. Camina de tingin jang, de Bíblia, etc. Y me mira un otro bestia que sube fuori de terra. Estava tem 2 cachos, maneira lamchi. E estava da papia, maneira dragão. Deus, esta surge maneira lamchi, pero dentro do papia tem algo de dragão que aduna poder na primeira bestia. Sim. E está exercer, versículo 12, com Dios a través de su palabra te explique claro, evidente oyente dan comprender. Esta ejerce tu autoridad de primera bestia. Es un que perde, que guarda herida, de su presencia. Y esta si terre es nango te viva denge, adorar primera bestia. ¿Quién es su herida fatal? Aguardo, cura. Essa aqui está nada mais e nada menos que o nascimento dos United States of America. Passou uma bestia da rei ou reino não. Exato. Que lo surge, seja por dentro da mão, com a nação, multitud de gente. Então, isso está saindo inteira. Daniel 7:17 da Bíblia. É 4 bestias não grandes. Sabe não? É 4 reis que lo lança fora de terra. Pero para mira que não também foi água. Terra planifica o mundo. Para nós compreender bom. Então, isso aqui nasce, surge, na ai 17:6. É mesmo ano aqui que Adam Weishaupt, ex-Jesuit, que Ignacio Loyola atrás, jesuísmo, fez 16 pico, que também estava um sacerdote católico, que funda a organização Illuminati. Me sabe como que conversando aqui? Pois se tem nada, nós também bem aqui. É Adam Weishaupt aí, Sim. Te a criar a sociedade, é tempo na quase masônico.
e a reclutar escritor da maneira Adolf Knegel, que ha dado grande impulso na sociedade de criar masoneria. Okay. Essa masoneria está loja, nós conhecemos Sim, aqui na logia. que mente da Assembleia Masônico, é homem que a criar mais mesmo na Alemanha, França, Áustria, Itália, Suíça e Rússia. Pero na ano 1782, estava tinha alrededor de já 600 membros. Maneira Wolfgang. Tú estás comerciante na rico. E Wolfgang homem aqui, não poderoso. exato, que Wolfgang aqui mesmo está master em literatura mundial. Okay. Então, nós saco onde tema não costa forte de maçonaria tá educação. 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 Então, é um banqueiro aqui, tá banqueiro tá junto com Rothschild. Quem é mira é banqueiro É financiador, é financiador de inteira ordem também. Ok. Então, na Illuminati, na 1784, aumentar de 2.000 para 3.000. Sim, não cresce mais ali. Mas ele é. Então, Knegel aqui a acusar depois Weishaupt, para sombra, ele disse que está jesuíta disfarçado. Então, a autoridade está dando ordem para perseguir todos os membros de maçonaria e Illuminati. Para sombra, na intenção estava derrocar a monarquia europeia e acabar com o domínio da Igreja Católica. Sim, para sombra, eigenlijk Ignacio Loyola a funda é coisa que acaba com o protestantismo que estava contra o catolicismo. Exatamente, ela lança como protetor da Igreja Católica e para quebrar reforma. Yes. Então, ora não também da maneira para ser nome missionário não, Liber Free Missionary, ya. Pero na hora chamada também Secret Society, kaman, sociedade secreto que ora bota dentro segundo numeração bota subir na grado, ya. Qual estava na United States of America acaba, passou Jefferson, fundador de independência de América, também estava membro de sistema Free Missionary. Freemason. Sim, Freemason. Dus, OPB, gente não sabe, de United States of America, pensei ribe $1, bota mira, uovo, ribe cabeça, porque o Illuminati tem sistema de tapa uovo lá com uovo. Antes aqui está tendência, foi o sistema de egípcio, domínio egípcio, no mundo. Então, bota mira, ele, ribe cabeça de pirâmide, é uovo aí. Então, bota mira, escrevi também é grande sello. Não me vi essa coisa que eu escrevi aqui, não. Novus Ordo Seclorum. Ordo novo. Então, outro caminho também é unificar turden ordem. Esse aí é grande sello. Então, e ribe mencionado dat escrevi pluribus unum. For the hope bira uno. Esse aí é Ordem of New World Order que nós temos cada vez da ordem apresentar. Então, quando Deus avisa, não pobira reino ou reinado para dominar. E nós estamos vivendo de dividir. Sin embargo, me quepa toch evidente não compreender que América, United States of America, não estava tendo laço diplomático para opiar com o Vaticano, pero através de Papa Juan Pablo, qual depois de Pacto de Letrán, Papa Juan Pablo também é de 4 segundos, é de 4 papas, depois chegou aí, sim, de 4 está de 3. De acordo, precisa agora aqui. Então, Ronald Reagan,
dentro un pacto e ora diplomatico back. Sim, na adrente pacto está um cosma já comum entre nós. Nang anticomunismo, nang estava a compartilhar e nang gran interesse de expulsar o soviético na fora de Polônia. Ok? E tanto dois estava quando foi papi também de Di Polonia Polaka. da Polacca da. Sim. Deus, nós também ora que esse é a sociedade de 1989 para pôr a tumba e muralha de Berlim na 1991. Mas aqui que tem coisa evidente oriente mais estranho, tem a guerra fria entre Rússia e United States of America. Pero ei não está guardo otorgar a independência de Ucrânia com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Cosa está un tique peculiar, pero está sin está, ¿no? Que me 33 anos passados, está de uma independência com a Rússia a otorgar. Sí, fue a partir del siglo XVII, hopi porciones del territorio de Ucrania a pasar a formar parte para el Imperio Ruso. Yes. Entonces, del siglo XX, con excepción de un periodo cortico, que es este periodo de 19-17, camina Ucrania a bordo incorporada en Unión Soviética. Habiendo independencia duradero finalmente llega en 1991. Sí. Entonces, tras con la llega, pues sombra ya, URSS, la Unión Soviética República de, que me dice el nombre completo, ¿no? A pone su mirada, hoy en día, ahora con disolución aquí en Ucrania, puta su mirada arriba Europa. Yes. Entonces, interés de NATO, con OTAN, cuál es la alianza militar liderada por América. E pensei, também é que para otorgar inteiro país na NATO. Sí. Nos mira, en verdad, durante la Guerra Fría, Rusia también lanzó un pacto, el Pacto de Varsovia, Sim. para motivo para brincar, pero también aliado para defender contra otro magnate grande, donde el pacto con la cera de NATO. Anteriormente, nós temos que compreender também que a Ucrânia, com o país, com a ordem dedicada também para esse sistema de papado, como dedicado a Virgem Maria. Sí. Então, botar em hora que Rússia, aquele ortodoxo da Rússia, se não está aceitar esse sistema de Maria dentro do sistema. No. Deus, nós também hora que o sostém de guerra de NATO e United States of America contra a Rússia ortodoxa e também tudo aliado na Norte-Coreia, China, Irã, etc. De maneira, Deus toca permitir balance do mundo. Para medio de viento que te aguante, simbólicamente, el simbolismo de Nang. Para sombra, se vos mira a revelación mundialmente con uso de armas nucleares o que tiene una amenaza por quebra na una tercera guerra mundial, que está desastroso para el mundo. Então, revelação 9, 17, 19, dice, assim que minha mira tem visão e cabaina e está que estava sentar riba não e corredor não que estava tem coraça vestir color de candela blau color gel maneira suave e cabeça de cabaina de maneira cabeça de leão de símbolo de reino de selva fora de na boca estava sali candela uma suave boca tá que me nanta vociferar para a terceira guerra mundial. Se você mira agora que tem tour aliado na NATO, seus soldados não puta mundo não espera para a terceira guerra mundial. Sí,
Pero basta no, en verdad así na, pero hope din nanta bluff. Basta di kong tame Manolo, pasombra, tur sabe que disaster e cospo causa. Anto, bota mira, nantura escondi, Rússia a decidi di sali mena sa awa que pasó, la mira con nanta mandando opi arma di West para combater, anto, e nota contento que coi, anto ela decidi di los un pa advertir nang, que está dispuesto para lo cual que sea. Sí. Anto, no sa, esta un poco un loco también di Corea del Norte Anche también. non te eens dos veces bubisa, evidente oyente nan, pero mita papia di balance. E balance, Dios te balance. permite nel Esattamente. mondo, ma ne poi si tiene ribunge kabay ne con balanza den suma. No? Sí, caballo número 13. Ante Jeremías 51, 46 te visa y 45. Ahora para vuestro corazón no desmaya. Y para vosotros no tiene miedo de noticia que lo guardo tendido en el país. Pasó un año de noticia lo vi y después de ese otra noticia de un otro año. Y lo tiene violencia de entera con gobernante nan contra gobernante nan. ¿De qué nos está mirando? Ecco nós estamos mirando um mundo que cada vez está mais globalizado. E menere, um nanta chama Sumo Pontífice, está desempenhando um papel crucial em diálogo interreligioso, em promoção de paz e justiça social. Su liderazgo está visto como un puente, mané en nombre, pontífice, que significa brug entre Dios y humanidad. De coi está creciendo, está practicando la que nos viste cine. Sí. Deus, bota mira, é hora aí, com inteiro mundo, estamos chamando de Bahia, que é unidade, for de OPI, plural, uno. Exacto. Foi OPI assim, uno. Pero que Dios te dice en el versículo 45 de Jeremías? Salí por de medio de mi pueblo. Y cada uno de vosotros, vidente oyente la moto escucha, salva vosotros mes for de rabia ardiente del Señor. Que men, individualmente no, nos cada uno, no guarden cuál iglesia puede permanecer. Vos se puede permanecer na escucha lo que el Espíritu Santo te avisaba, lo que Dios alaga nos mira a través de historia, tu reinado aquí, también avisaba, dice que el reino también establecer. Amén. Na Revelación 13, 15, 18 te avisa, y ahora permitir na esta United States of America para dar roceia na imagen de Kiko, es bestia que la haya su autoridad después que está ejerciendo después de J. Pero esta manera va back na J. Sí. Está así tour con no está adorando imagen de bestia, también guarda matar. Es un que Dios escoge para promoción de libertad religiosa, o que está oponiendo en libertad. Contra libertad. Que Dios abute en CP. Sí. A pesar de que tiene dos características. Lamche, pero está dragón. Exactamente. Antes de pensar, está así cultura. Chiquito y grande, rico y pobre, libre y esclavo. Un marca de guardo do nada na mandreche, of na frente. E mandreche que está trabalho. Você acabou aqui, é roupa completa da visa, com mês termine descanso dominical. Antonante referió y pasó Constantino el Grande a mire fue el comienzo del siglo. Y con ningún ende no puede comprar ni vende, con excepción de eso que tiene marca, el nombre de bestia o el número de su nombre. Antes ahí, hasta sabiduría aquí. La que son que tiene comportamiento calcula el número de bestia, por ejemplo, el número
de un gente. Hopi penos te cuente el número de diablo. Dios también sabe el número de un ende que el diablo te usa así. Exactamente. Este es exacto un instrumento de diablo. Entonces, él tiene nombre de carga vicaris, que es sustitución of na lugar de ayuda de Dios. Ahora, Melvin, vidente oyente, ¿quién tiene de sustituir ayuda de Dios? Ayuda de Dios, de ahora me va ahí. Un otro palacreto. Lo me manda otro. Espíritu Santo. Y no vende. No, Espíritu DJ. Amén. Anteriore, pero mira que nan, kusibo conta, é lo que nan, questa bisa vicaris fili dei, conta nan, esta sali net 666. E aliado nan de Europa, que estava dentro do reino, no? Até nan aqui na Revelação 17, versículo 12. Aqui que está bisa. E 10 cacho nan, como mira, até 10 rei, que não recebeu o reino ainda, de como? Mas para uma hora, não recebeu o reino e a autoridade como rei, mundo que bestia, até unificação. Foi o que volve virar Pero também me estava dentro do reinado de Roma pagano. Sí. Com as splits, com a bimbarbarona, etc. Então, o sistema romano católico significa romano universal, que é um domínio universal. Exactamente. El nombre de sumo pontífice que te carga a vendía. El rol del líder de iglesia católico universal, dice, está actuando como mediador entre Dios y el santo. ¿No? Así es así. Sí. Entonces, este mediador entre tur nación del mundo, tur reino y reinado, ¿no? Tapos su reinado está más largo que tur, pues si vos vais contar después, el dos juntos, él reina un tercer parte de nuestra existencia. 1950 espacio, ¿no? Con ore la guardo heredad, etc. Ela vai dormir un rato. Sí, pero lanta bem. Dus, 1904, reino y reinado de más largo del mundo. Antes también, así aquí en la Revelación 17, versículo 5. El avisame es agua en Cuba, mira, camina es mujer de mal vida, es prostituta de cinta. Pueblo nan, multitud nan, y nación nan, lengua nan, manera escritura de describir en Revelación 17, 1-5. Y un 17 ángel nan, que estaba de 17 comchi nan, a mí papi como visando, bien aquí nan. Y lo mismo mostraba el juicio de gran prostituta, que te sentari veo opiado nan, y con esta presentar como prostituta, pasó una mujer símbolo de iglesia. Amén. Entonces pensé su característica también estaba tan diferente por de todo otro reino. ¿No? Exactamente. Estaba como jefe de Estado, como político, pero su rol principal es un eclesiástico. Eclesiástico. Cuquene es reina de tierra, versículo 2. A cometer actos de inmoralidad. Y estando también por la tierra, a mirar borrachi, anda fuma de su enseñanza de inmoralidad. Y él ahí va mi den espíritu de un desierto. Y mira, es muy sentar un bestia con los calatas y en el nombre. Mira, es muy que usted iglesia está sentar y bestia Roma. Cultura cabeça da trobe. Sí, sí. Porque cabeça é uma que te domina com o judeu, que te, mas nossa bisa fede trempang é jescach nang com nossa residente Daniel, tá é nação nang com em verdade. Tá volve do né autoridade e é moeda para vestir na púrpura escalata, dornaco, ouro, pedra precioso,
Esa que el sistema de riqueza que visa hoy entre maçonnería, cultura placa, el comercio, cultura se encadena el sistema. Banquero nan cultura, doña nan de placa. Doña nan de cultura se anato na jecheta da visa, na su frente estaba un nombre escrito, un misterio, en Gran Babilonia, mama de prostituta na, y de abominación de tierra. Como mué, iglesia mama, que está gobernar riba ture reina de tierra, que está y también que lo bien. Esta dice en versículo 8. Esta dice bestia que va mira, estaba y no está, o sea, la pierde autoridad durante. Exactamente. Y está cerca de salir fue abismo, entonces ¿dónde está ahí? La destrucción. Pensé Dios está dizendo salir fue el pensamento, salir fue el sistema. Exactamente, lo cual como acaba de decir aquí, ¿no? Está Biden perdición en bestia después que sube por el abismo y lo existía también como el de 8. Pero el periodo no guardo especificar. No. Bible no especifica el periodo. Entonces vuelve a existir como es un de 8 habitantes de la tierra con un nombre notas que vive el buque de que me y no está en relevancia del versículo con Revelación 3, 4 y 8. Na lo maravilla, ahora na mire. Yes, entonces estamos mirando hoy en día del mundo. Están con vivo arriba tierra, que no nombre, no guardas que vida en buque de vida, desde la fundación del mundo. A poco te escucha, ainda por nombre por guardo, imprentar en el buque de vida. Da depender como escoge de que está na banda de lamchi, guardo matar. Amén. Prometo fundación del mundo. Amén. Dios tiene un plan para establecer su reinado. Prometo tu reinado. Esa historia fue comienzo de fin. ¿No? Te sopo ayuda-nos desse aí. Entonces, ahora nós estamos na decisão. Revelación 7, versículo 1, tengo 4 también. Después de aquí, minha mira, e 4 rangos lámpara. De 4 esquinas de la tierra of the mundo, aguantando de 4 vientos de la tierra, para viento no sopla arriba tierra, ni arriba la mano, ni arriba ningún palo. Y me mira un otro ángel de sube por de camina solo de salir, estaba dando un sello de Dios vivo. Y la grita en la voz alta de 4 ángeles, na quien de guardo permitir, pase daño, de tierra y na la mano, visando no hace daño la tierra ni la mano ni a palo te ora que nos capa de sella no servidona y nos Dios na frente de un sello que Dios que puta riba cada gente que decide que queda na su banda ni saque le ve mira duro vidente oyente pero ahora va en Dios él avisa nos. No tiene miedo. Una noticia también otra también allá. Pero no tiene miedo. Y me atende cantidad y están guardándose ya. Cuarta vez 144,000 como símbolo de están que lo guardándose ya. Por 10 tribunal de Israel. Y también son el 4 aguantando viento, ¿no? De hora que Dios permite. Amén. Y la que viene también. Amén. Ora mi reza es que esta dinámica, en verdad, Dios está dándonos una advertencia que el tiempo de gracia está terminando. Que está terminando. Entonces, nos mira que el reino talanta no está mirando con reino no talanta contra otro. Lo cual que Cristo ha predecido de Mateo 24, 6 de 2. Amén. Ahora nos tome con ahí na cuenta, nos sabe que nos necesita muy cuidadoso de aprovechar el corto tiempo que te queda nos aquí. Pues yes. Él avisa nos, ahora nos mire cosas que sabe que su reino está cerca. Amén. Que me no la puerta. Exactamente. Hoy día preciso no, de un sabio. Exactamente. Ok, en verdad te dice, lo que sí no sabe,
Antes que nos drenta de tiempo de angustia, ahora que el mundo entero drenta de confusión y de trastorno, hambre, pestilencia, espada, el fiel nan santo si lo recibí el sello de Dios. Amén. Ese sí no sabe. Entonces, Puta yo promete no que- recibí marca de vida. Exactamente. Exactamente. Esta vez tem que de Revelación 9, 13, 5. E diz aí sangue la toca e me atende voz forte de 4 cachos de altar de ouro que está delante de Deus. Que está bisa e diz aí sangue que está batendo trompeta. Los e 4 ángeles Ate. que está marrando Rio Grande Éufrates. E 4 ángeles que aguardo preparar para e hora, e dia, e luna, e aia. Aguardo que los. Para mata de 3 partes de humanidade. Porque é coisa que está sério, Melvin, vidente oyente. Sí, mira, e 4 ángeles aquí, ¿no? Aguardo impedir de realizar la obra de castigo. Te hora é de 6 ángeles. Supla su trompeta. Até sabe que Exatamente. parte de plaga não está bem bem a humanidade. Então, isso de Exatamente. Revelação 15, 1 até 4. E mira, outro sinal de cielo grande e maravilhoso. 7 ángeles que estão de 7 plagas. Qual é o último? Mas uma dena é fúria de Deus. Não queda cumprir. E me atende. E mira, lo que estaba a taparse, un laván de clase, mezclado con candela, y están a salir victorioso. Ribe bestia, riba su imagen, riba su nombre, para, ribe la man de glass, ku arpanan, ku Dios adunanan, ojalá, ku abo ku mira, tambe, que esta parte ya están, ku Bible da bisa, inanga cantong cantica de Moisés, y servidor de Dios, y cantica de Elanchi, visando grande y maravilloso, bo obra nanta, oh Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero, bo camina nanta, abo Rey de nación, quien lo no teme, oh Señor, y glorifica tu nombre. Amen. Masoma Amen. abo so ta santo, masoma ture nacionan, lo bin y adorabo dilante. Masoma po obra nanda justo y nang aguardo revela a trove Dios tabisa me atende otro voz for di cielo tabisa sali for di je Revelación 18 versículo 4 papo no toma parte de su picanan pasó su picanan a montona y llega tena cielo Revelación 18 4 y 5 Dios te acorda arriba su iniquidad na. Es aquí del sistema babilónico. Sí. Yang basano, ora está rezando tu recosna, ¿no? Ma mira que en verdad Dios está avisándonos, ¿no? Dentro de palabra ahí. A pesar de nos indignidad, nos me esté recordar que tiene uno que por quita pica. Amén. Y está dispuesto para salvar un pecador. Y tiene ángel y también pase que tu recostan que te avisanos aquí. Kuta baby. Jesús apaga el castigo para tu pecador con su propio sangre. Amén. Que Aleluya. vende, Dios lo quita picar, tu picar. Que aguardo confesar delante de Dios un corazón contrito. Essa queda para nós. Deus vidente oyente na lo que me alvia bisa que di con. Mas o mita cabele com Daniel 2:44. Botim de confessar direito bom mês, saliva de sistema, você sistema e também na destruição. Deus avisa nós. Até avisa na Daniel 2:44. Den e dia nan e rei nan ei. E Dios di cielo lo lanta un reino que nunca lo no guardo destruir. A porque te den el reino, a mí seguro que te den. Melvin que te den, Roman, Claro. Edmond Isidora, te pensei no está sin trabajo y también. Y el reino lo no pasa para ningún otro pueblo. El hogar na y pone un fin, mane boy, si te butere ribe pantalla, vamos. Natur e reino nan aqui
mas el mes lo dura para siempre. Aleluya. Dios lo va a establecer su reinado, su reino, riba eterna aquí. La sombra cerrando, Revelación 15, e dice de ángel toca, y a zona voz tan duro del cielo visando, el reino del mundo, abrir el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reina para siempre y siempre junto con nosotros. Aleluya, tarde. Amém. Yang promego será, não? Ele pida que apareça aqui, Revelação 15, não? Sí. É obra que está tomando lugar. Agora que Deus está medindo seu tempo e tu estás adorando para mirar quem está permanecer firme no último dia. ¿Quién lo queda fiel? Exatamente. Eso un vence. Lo Exactamente. guardo vestido paño blanco. Exactamente. Revelación 3:5. Y lo mismo quita su nombre. Fue el buque de vida. Y lo mismo confesa su nombre. Todo lo que va a pensar. Exactamente. Delante de mi tata. Amén. Y delante de su ángel. Amén. Poco te escucha, bueno que te. Amém. Me coge que te emocionaba, Melvin. En serio. Tá bom. Amor. De E saco contento. boy se dá, meu, só da boy se dá bote platina aqui para você mira. Ando, nós está assim emocionado e contento De compartilhar também. para compartilhar coisas que o abo vidente e oyente não. Nós não vai sem assim uma palavra de oração. Amém. Nós quer para acompanhar nós. Amoroso Deus, danke pelo privilégio de enviar mais tarde. Como laga nós por 13 para evidente oyente não. Por convencido de reino nan de más largo que dominar el mundo, pero es un día por lo el reino eterno. Amém. Y con cada uno por angela para también porta parte del reino y que nos lo viva como para siempre. Ten misericordia de nos, confesamos nombre delante de vos, Sí, Tata, Señor. que está en el cielo, y perdónanos, Amén. lávanos, límpianos, y vístenos en paña Sí, limpio y Señor. blanco de justicia. Así que ahora vamos a manifestar el número del cielo. Turco a mire el programa que también pone gana y porta parte del reino de Dios. Sí, Señor. La nuestra petición, nuestra oración, junto con perdón que nos falta, de que dulce y precioso nombre de ungénito yo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Un feliz tarde y nos lo topa de un otro programa. Bendición. Diálogo universal a un intercambio de palabra y idea y pensamiento entre dos o más personas. Pan de cambio, prometo salar, problema con presión, colesterol y diabetes nos combinan bajado de peso, entonces mantenemos nuestro peso ideal. Consciente no está de lo que nos creador apone para comer y no está cocinando pavo con experiencia amplia de más de 22 años trabajando como coach en el hospital Ring of App na 6810-528 of 6681-356 of 8682-962 of 523-8834 Dezembro Special? No, super especial. Dieta balançada, galha salada, fruta, sopa, salada tudo aqui para solamente 10 florins. Assim vos telling, prometo já sabra e nos lo entreguei na boa. Na comienzo, bolexante natural ta para guardado. Llámanos of appnos na 6810-528 of 6681-356 of 8682-962 of 523-8834. Boa saúde den bom man, cuide para não ter que lamentar. Llega el momento que vos tem que comprar o Understock. No queda sin llámanos y no queda sin appnos. 66-43-563. Esa aquí está. Y lo está vos solución. Dos handle eting. Y está stabil. Y lo voy a postar de manera boque. Y no te toma hopi espacio. Y el cherry ribebolo está. Que tiene un luz a hora de emergencia.
Se bota bow de 105 kg, não queda se nos e não queda sem nos. 66 43 563. Ob de quebra boca cabeça completamente com frente com ink. Qual sou especialmente Tribuhat Festa. Online printing and more. A ver, atriz, preto com branco, de color, tudo isso também é possível. As fotos, business card, ribo copy, flané, pen, também ribo patch. Festa. Online printing and more. Llama-nos ou app-nos 523 9743. Delivery também está possível. Valorar qual sua história, cultura e herência. Logo mais de lo que você estava passando. Book escrevi para o autor Edward Younger. E book aqui é reconhecimento de qual seu valor, sua história, cultura e herência. Obtenível na Bucan del Samsung, Casa de Bible, Corán Amigo e escritor Edward Younger. Llama of app 66 43 563. Tudo Rosaleo, mestre tiene de casa para compreendimento e valoração de corsou. Diálogo universal para intercâmbio de palavra e ideia e pensamento entre duas ou mais pessoas. Diálogo universal. Dialogar sobre diferentes tópicos, assim chegar a uma solução e conclusão basada em Isaías 1:18. Bem agora que nos razonar junto, Senhor cabeça. Diálogo universal. Well, a também está invitado.